Spot mancing dadakan Om. Yang tinggal sekitaran Polda, Jalan Lembang Daun, silakan merapat Om nih. Patin, lele, gurami lepasan ini Om. Akibat banjir kemarin, silakan merapat Om nih Om. Rame yang mancing Om. Tuh. Sekelilingan orang mancing semua tuh Om. Mantap Om. Spot mancing dadakan ya Om. Waduk Polda nih Pak ya. Waduk Polda, di Waduk Polda nih Om. Nih. Target di Wak Gurame, patin, lele sih Om. Silakan merapat. Ramai kan. Nih, ramai yang mancing Om. Tuh. Sampai ke sana yang mancing. Wow, mantap. Simpang Polda. Waduk Simpang Polda nih. Lagi banjir para pemancing. Tuh hasilnya di situ. Bapaknya lagi mancing semua. Silakan merapat lah pokoknya. Yang hobi mancing silakan merapat. Guramenya besar-besar. Yang hobi mancing silakan merapat di Waduk Simpang Polda nih Om. Nih Poldanya, flyover Polda. Silakan merapat lah pokoknya. Semoga beruntung. Salam aman, salam satu hobi. Lah, coba mantap.